Min width ili flex basis. Koja je razlika i zašto je uopšte došlo do pojavljivanja flex basisa? Pa ono što moramo da razumemo jeste da je flex bukvalno deo za sebe unutar CSS-a i zbog toga su želeli da osiguraju sebe sa svim svojim karakteristikama, tačnije propertijima unutar samog CSS-a. Zato dolazi pojavljivanje flex basisa koji će eliminisati min width unutar CSS-a kada se radi sa flexom. Pa hajmo da imamo zbog čega je on toliko bolji. Evo ga naš projekat, naravno, kao što možete vidjeti gdje smo stali prošli čas. I ja ću sad ovdje uraditi neke male promjene. Za početak ćemo ovaj flex grow obrisati. I povećat ćemo min width na 650 piksela. Sačuvat ćemo ovo. Naravno, elementi su jedan ispod drugog jer sam ostavio flex wrap. Dobro. Hajmo sada da probamo da smanjimo ovaj naš browser. Ono što najčešće koristimo u svim časovima. Zato jeste taj flex tu da bi nam pomogao da budemo fleksibilni, tačnije da se naši elementi bolje ponašaju na stranici. Smanjujemo browser i gledajte sada ovo. Probili smo naš kontejner, dobili smo donji scroll i naš ceo projekat šeta levo desno. Naravno, to je užas kada vidimo na nekom sajtu i zbog toga je ovo nedopustivo. Ono što ću ja sad uraditi jeste da povećam moj browser i umjesto ovog ovdje min width napisat ću flex basis. Sačuvat ću i hajde sada da smanjimo browser. Kako smanjujem browser? Dolazim do kraja, smanjujem i ne vidim da mi se pojavio donji scroll, ne vidim da su moji elementi probili roditelja, što će reći da flex basis zauzima 650 piksela onda kada mu je to dozvoljeno. Tačnije kada ima mesta da zauzme 650 piksela i neće se povećavati, tačnije neće preći 650 piksela. Dok kada smanjujem moj ovako element, flex basis neće probiti roditelja, već će smanjiti ovih 650 piksela na onoliko koliko zavisi od roditelja. Što je zaista sjajna opcija koja je došla unutar ovog flexboxa. I najveća lepota u svemu tome jeste što ja mogu da smanjim moj flex basis na primjer na 450 i dođem i kažem ovoj koloni hej, budi flex grow 1, sačuvaj i vidite sad ovo, smanjujemo i sjajno stoje ovi elementi. Znači popunili su celu prazninu, a kad se smanjuje ne probijaju svog roditelja. Hajmo ovaj flex grow za sada zakomentarišemo. Zakomentarisat ćemo i flex basis. Ono što je bitno da znate da flex basis po defaultu jeste auto. Što će reći da elementi nemaju tu, hajde da prevedemo ovo kao neku minimalnu širinu. Znači ovdje je auto i to ne utiče uopšte na njihovo ponašanje na stranici. Ako sačuvam, naravno ništa nećemo vidjeti jer nemamo nikakvu širinu tih elemenata. Kao što sam rekao, to je auto. Znači kada je auto, ništa nećemo vidjeti, bukvalno kao kada je i nula. Da ne kažem da je identično. Znači njemu treba neka širina tipa 250 piksela i onda će on raditi. Ok, zakomentarisat ću ovdje sad flex basis. Zato što želim svakom pojedinačno sada da zadam to svojstvo. Hajmo ovom prvom. Da stavimo 600. Drugo možemo 200. Trećem 300. Sačuvamo i evo ih moji elementi. Vidimo kako stoje na stranici. Jedan ispod drugog zahvaljujući ovom wrapu. I naravno evo ovdje je najbolji primjer vidjeti da je ovaj treći pola od prvog. A ovaj drugi, naš element je samo tih nekih 200 piksela, što je malo više od 1,5 u odnosu na ovaj drugi. Hajmo sada im zadamo ovaj flex grow, naravno malo da se igramo i evo popunili su svu svoju prazninu. Zaista sjajna opcija jeste ovaj flex, sam po sebi flex je doneo sjajne opcije i sa wrapom, i sa growom, i sa ovim basisom, i sa shrinkom, i sa svima ostalim što ćemo vidjeti u nastavku ovog kursa, a mi u sljedećoj lekciji ćemo pokušati na neki način malo lepše napišemo ovaj flex basis, flex grow i flex shrink. Hajmo da vidimo kako možemo to lepše da zapišemo. Prelazimo u sljedeću lekciju.